Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z stadiona z dežele, prisrčen pozdrav z Celja in jasno pozdrav v družbi Sportkluba. Pred nami je, kot se je izkazalo na koncu, edina nedeljska tekma od napovedanih dveh v tem 22. krogu prve slovenske nogometne lige. Obračun Domžal in Olimpije namreč preložen. Bomo pa danes pospremili Celjane na delu prvič po zgodovinskem uspehu na Cipru, kajti Grofje so se v četrtek uvrstili v osmino finala konferenčne lige. Za igralca, ki je v prejšnji sezoni dosegel 5 zadetkov, vpisal 6 asistenc, dosegel pa tudi gol za naslov. Zdaj lepa podaja in priložnost ter gol! Fantastičen strel Svita Sešljarja, 7. minuta, no pa imamo, mislim, da kar najboljšega kandidata za najgol pod prečko, kajti bolj pod prečko pa ne gre. V tej sezoni mislim, da malo podobnih zadetkov. Svit Sešljar je tu zaključil enostavno premočno, da bi lahko Kobal karkoli storil, in v 8. minuti so torej Celjani zdaj že v prednosti. Mislim, da se je še pisala 7., ko je Svit Sešljar zadev petič v tej sezoni. Prucev je spravil žogo do Sešljarja, ta pa potem sjajno s pomočjo prečke. Domačini spet Sørensen po desni, Kučis pri žogi, padec, in tu Žan Jazbec takoj kaže, da prekrška za najstrožjo kazen ni bilo. Vidimo pa, da bodo imeli Radomljani danes ogromno težav s Kučisem. Tule je Svit Sešljar, Prucev, to je priložnost, Prucev, krasno preigrava Prucev in gol! 11. minuta se je iztekla, mojstrovina Egorja Pruceva. Fantastično je tule zavrtel branilce in potem na tla poslal Kobala, preden je zaključil in takoj potrdil, kako velika pridobitev bo, če je še kdo morda ugibal po tisti prejšnji tekmi, ko je Prucev že dobil priložnost, kakšna je njegova forma, je tule dobil potrditev. Rekorder v asistencah po zadnji tekmi v konferenčni ligi. Svit Sešljar pa se je tule izkazal s ključno podajo. Uroš Korun je takole oddrsel mimo. Tu bi lahko celo vse skupaj primerjali sposobnostmi čarovnika Lea Mesija, ki je takole večkrat premešal tudi na najpomembnejših tekmah. Tudi Celjani zares približajo vrhu. Podaja proti Sešljarju, ki je dovolj hiter, in tu je tretji gol! Žoga je ostala v igrišču, Armandas Kučis pa potrjuje fantastično formo. 16. minuta, 3-0. 8. gol za Kučisa v tej sezoni. Floruc je pri 10, Poplatnik pri 8 in zdaj tudi Armandas Kučis pri 8. Tule bomo videli Svit Sešljar, dovolj hiter. Še ena asistenca danes za Svita Sešljarja, torej že 2. in 7. v tej sezoni. Vsekakor pa so bili gostujoči branilci samo statisti, kot so bili statisti zdaj, ko je do žoge prišel Kučis, Kvesič, še enkrat Kučis, Kučis proti oddaljenejši vratnici, vrata so prazna in gol! Igra mačke z mišjo, lahko rečemo. Prucev, 21. minuta, 4-0. Tu je bilo tako jasno, da bo nevarno, ne samo podaj pred gol, ampak ob tisti odvzeti žogi Kučisa, ko je potem Prucev takole prodrl, našel Kvesiča, ta je odlično pogledal proti levi, kjer jasno ni bil Kučis v prepovedanem položaju. Dobra podaja proti Svitu Sešljarju. Kobal je tu najprej dobro odreagiral, odbil žogo, ampak predse in samo nemo so se gledali branilci pri Radomljah. Sešljar pritiska, blizu tudi Dulka in Zabukovnik, no tule so zdaj Radomljani vendarle ustvarili višek, podaja v prostor, ali bo to nevaren zaključek, gol!
Jaša Martinčič do svojega prvenca med elito prvič od prve minute in v 31. minuti torej gol za Radomljane, ki so si dokazali, da lahko tudi na takšni tekmi, ko zaostajajo za 4. Vsekakor bo Albert Riera zelo razburjen zaradi kar na lahko prejetega gola, Sørensen ni bil dovolj hiter. Težko bi tukaj več storil Luka Kolar. V napad, poglejmo, kaj pripravljajo domačini v 58. minuti. Kučis, takoj se je videlo, da gre za uigrano akcijo, priložnost in Celje vodi spet proti 1. Odjeknila je petarda, do gola pa Artemius Tutiškinas. Asistenci je zdaj dodal še zadetek, krasno so vse skupaj odigrali Celjani in tule torej kombinacija dveh reprezentantov Litve. Še enkrat vidimo, kako je Kučis našel Tutiškinasa. Krasno najprej Sešlar, prepovedanega položaja tu ni bilo. In v 58. minuti podaja v prostor Edmilson po prvi pri žogi in tudi mimo Kobala je prišel, mreža se trese. 71. minuta, super reakcija za 6-1. Ni prišlo do prekinitve dovolj hitro zornega kota. Radomel še en gol pred dvojno zamenjavo. Zdaj Žaler ter Vokič samo opazujeta, kaj se je zgodilo. Edmilson pa slavi zadetek, njegov 4. v tej sezoni v prvi ligi. Super podaja v prostor in na to še boljša reakcija. Svit Sešlar, krasna podaja, tole je spet nevarno in zadetek številka 7. Inigo Egaras, krasna akcija. Prvenec za igralca s 25 tekmami v La Ligi, z 275 v drugi španski ligi. 75. minuta, Celjani vodijo 7-1. Asistenca za Pruceva in zadetek Iniga Egarasa. Neobranljivo v levi spodnji kot, ni bilo prave moči. 15-12 je v strelih, 10-9 v strelih v okvir gola. Vrata so prazna in tu je 8. gol na tekmi. S pomočjo prečke Tutiškinas. Radomljani so imeli samo eno nalogo, da se izognejo katastrofi, ampak to jim ni uspelo. Pri 4-1 so imeli priložnost za to, da bi zadeli še enkrat ali dvakrat, pa so bili v tej nameri neuspešni. Tule zdaj še Kobal mimo, Kvesič je podal. Napad za Celjane in skoraj da zdaj še en zadetek. Tule je priložnost, 9-1. 92. minuta, vendarle je tisti prodor Vokiča pred nekaj trenutki še spodbodel Celjane. Ob tem, ko v Knežjem mestu tudi dežuje, pa torej gol za 9-1. Tudi 9 je pravlična številka kot 7 in morda se celo bolje sliši zornega kota Celjanov, da so slavili z 9-1. Asistenca za Sørensena in gol za Svetlina. Njegov prvi v tej sezoni v prvi ligi Telemach je pa potrdil.
Darjan, po takšni tekmi je težko povedati karkoli pametnega, pa morda vseeno nekaj trenutkov je bilo v prvem polčasu, ne, ko bi se lahko vrnili, se nekoliko približali. Kako ste vi videli tekmo? Kaj je šlo narobe, predvsem v tistih prvih 20 minutah? Pa nič, čestitam Celju za zmago. Mi pa danes, kar smo igrali, ni imelo veze s članskim nogometom, tako da vse segmente od A do Ž, igrali smo se in to na tem nivoju nespremljivo. Vem, da je težko po takšnem porazu. Zdelo se je, da ste v prejšnjem tednu prišli do tiste pomembne zmage. Najverjetneje ste pričakovali povsem drugačno reakcijo. So tudi bolezni, poškodbe razlog za to ali je vseeno preslab pristop, kot ste omenili? Ne, absolutno ne bi zdaj rekel, sem pred tekmo, da ne bi rad iskal alibijev. So manjkali ključni igralci, predvsem sredina terena je bila, danes nismo imeli, ampak ni kritika samo za njim, gre se da pravim, ni bilo, na taki način ne moreš igrati prvi v ligi. Prelahko, čist prelahko, prepoceni goli, mislim, da je Celje imelo 6-7 strelov, tega je že bilo 4 v golu, mislim, da skupno tudi 11-9 not in ja, dobesedno prelahek način, na kateri so prihajali do golov. Darjan, najlepša hvala. Hvala tudi. Svit Sešljar, teden za zgodovino najprej v Evropi, zdaj pa še najvišja celjska zmaga v prvi slovenski nogometni ligi. Fantastična predstava, kako ste videli predvsem tisti začetek tekme, ko je šlo vse kot po maslu? Ja, en zelo lep teden je za nami. Zaključili smo ga z rezultatom, ko si ga nismo mogli niti predstaviti, 9-1. Začeli smo dobro, dali smo hitro tiste 3 gole, 4 gole. Pol je vse lažje. Tam na začetku res smo kar zadevali, pa smo igrali našo igro, držali žogo. Zadetki so prihajali kar sami od sebe in čestitam fantom za zmago. Moramo pa izpostaviti tudi Luko Kolarja, danes nekaj izjemnih posredovanj v tistih ključnih trenutkih, ko bi lahko postalo bolj živčno, pa ni. Ja, tudi Luka te je treba pohvaliti. Tudi na treningih iz dneva v dan kaže, da je vedno boljši in verjamem, da bo enkrat postal res dober vratar, sam mora delati iz dneva v dan in verjamem, da ga bomo enkrat gledali sigurno na prvoligaških konstantno, če še nekaj več. Samo še beseda ali dve o tem, zdaj ste nekajkrat prespali evropski uspeh. Kakšni so danes občutki? Pa še vedno je to nekaj neverjetnega. Dokler ne bomo izpadli, mislim, da se še vedno ne bomo zavedali, kaj nam je v bistvu uspelo. Ampak za slovenski nogomet je to zelo velika stvar. Svit, najlepša hvala. Hvala. Jaka, težko je karkoli reči po takšni predstavi. Trener je bil oster v tem, da so nekateri igralci puščali preveč, da je delovalo z roba igrišča, kot da so igrali člani proti mladincem. Kako je bilo to občutiti sicer na igrišču? Pa sigurno se strinjam. Ni to nobena skrivnost. Videlo se je od začetka tekma, da smo predaleč od njih, da nismo niti prišli v nek duel z njimi, nek faul narediti, da bi se prekinjalo malo te akcije in ko je enkrat njim steklo, je bilo težko to loviti. Mislim, da smo 4 gole dobili v prvih 20 minutah. Bilo je lih malo boljš, dajmo reči, drugi del tega prvega polčasa, ampak tudi smo dosegli ta en zadetek, ampak drugi polčas smo prišli sačilnice isto tako kot na začetku tekme, tako da ni tukaj dosti za dodati. Gribi smo od prvega do zadnjega vsi na igrišču, od mene do prvega, tako da moramo se pogovoriti, dobra je stvar, edino v vsemu temu je to, da smo izgubili samo eno tekmo in te 3 točke, ne glede na veliko razliko, ki pa mora biti vsak pomalo, da se pogleda v gledalo in odnes, tako da in to je to. Najlepša hvala. Hvala tudi. Bertriera, I know that you do not like to use perfection in football, but first 20 minutes were close to perfection. Yeah, but one game is 90 minutes and you need to do it in 90 minutes. I was not satisfied when we conceded that goal and I didn't want that we drop. But it's not easy when you are already in 20 minutes 4-0 and to keep the concentration fully, but this is what I wanted. And yeah, after the game probably we will talk about, this is from you, the journalist, we will talk about the result, about the number, about number 9. There's a lot of goals, it's something that is not usual in football, but
the best that we did today was press when losing. The press when losing was fantastic. The reaction of the players. What it means is that when you don't have the ball, because in football it's normal that you lose balls because you are trying, that you recover again. Because there is only one ball and the opponent only can hurt you with the ball. So I love it when we recover very fast the ball, and for me this is the best that we did today. If we talk about mentality to score the 9th goal in the stoppage time, this is a good news for a coach. Yeah, that I don't let them to drop. I don't let them to drop. It was after 3-0 or 4-0 also. I told them 0-0, keep playing on with the same on the same way and serious and respecting the opponent. It doesn't matter how is the score. For me, the biggest respect is even it doesn't matter if you score 8 or 10. Playing on the same way. After the game, you go to the opponent and say, "Listen, I gave my best." This is respecting also the opponent. Play on the same way, not doing different things. So that's why it doesn't matter what was the score. We were keeping on the same direction, and I'm focused on this. That the team is not dropping because, as I said, I'm trying to prepare this team for the maximum level as possible to be ready for the future. We have to talk also about Luka Kolar. You always said the player that deserves to play is playing, and today some crucial saves from him. It could go. I won't say the other way, but the result 4-1, 2-3 excellent stops. Of course, Kolar is doing a fantastic job. We had also Sejla on the first 11, so he could play also the other goalkeeper. So it's not because of the rule; it's because he deserves, and that's why I said when we were talking about this rule, I was calm. I said, "Listen, for me, my opinion is that need to play the player because deserves. Someone will be agree or someone no, but we have a different opinion, and life is like this. We cannot have the same opinion. We cannot like the same color. Then this life will be boring. So I don't pretend that they understand my philosophy, my style, or my ideas. It's just I'm saying that for me, it needs to play the player that deserves, and today was like this, and nothing. Happy today. Tomorrow we already want to start preparing the cup, and don't forget the result cannot change us. We need to keep going. Doesn't matter if you have a good result tomorrow, you have to be the same, and the same when we lose. When we lose, again we have to be the same person. We don't change. You mentioned Cup. You're still in Europe. Prva Liga is here, so the depth of the squad will be very important. Yeah. Of course, I need all of them. I need all the players available. That's why I want to keep this atmosphere and this competence, and also even the goalkeepers. I want to keep this concurrence between them because we have a lot of games, and also because the cup is really important this year. As we know, it's giving you the access to Europa League because of the coefficient of Slovenian league. So fantastic news, and we won the cup. Yeah. Mr. Jara, thank you. Thank you.